Okay, now le screenshot leo. Sorry, ole my clip leo le final account. La copy le commission nga mawangi ya fikinge me ngolo account. Ka ko wola ngolo account leo le website leo le nomics. Ke le nomics le fonga e convert le coupe sa mo le PLCU. Ile la paste le amount le of PLCU o nga mawaila ia o le worth o le coupe in sa mo la ia o le coupe la le gaming e 5,491 ia 78 cents ia o coupe le fakwa fikinge ma ia ilungo la account le silsila ma ia ilunga i ka ko le wala i kwa mea sa wala ole commission le ngafiki no account ka kilo kasi me le website le yo le live kwa me lunga le me pelo me fa okay interested message me for more info.